Mati mati getanyo mati kon hudip sabe sino di donya nyo gampong donya tempat singgahan akhirat taulan yang kekal baqa hudip lam dunya dang to reo tam seta piyo yup kaya raya hana jantate nyawang kaputo tinggai tubuh hana leguna masalam dunia lepas tatari gincu bibi mirah lagoina tika mati hana letari lage boh sunti kakenang sirah masalam dunia lepatan laga mata mecila mi abba amuka tika mati hana lelaga kakenang tapa bak mangkarun dua benda tak tepu wahi erakan uro matinya cukup bahagia ke urang taat pubun amalan niba masanya hadap Rabbana lepatan sedehan eta bayang menyoma tenyan si mandurhaka masih ketuhan urangan malam dum dikerjakan larang Rabbana tulung mantang kang urat gaputo babah mantang roh puyang tabaca pubun ibadah bersungguh-sungguh beruga tubuh hana leguna ibarat hudip lam perantauan tamita bekai untuk tagisah ke pangkai tawa kedeh ba Tuhan duda menyesai hana leguna kepumi tapeng kacula calo malam ngon urahim pun harta amai yang saleh
lahiro oh mati tanyo mesok bela kepumi tapeng kacula calo malam ngon uro himpun harta anu yang soleh hana mesidra oh mati tanyo so baca doa mati getanyo mati awangan ake hana mehingga tawa getanyo tawa kedeh unang dro yang kekai baka hudip lam dunia dang tu ru'o tam seta piyo yup kaya raya hana janta te nyawang kaputo oh tinggai tubuh hana leguna hana janta te nyawang kaputo oh tinggai tubuh hana leguna sakit Nabi sang bungong kembeng hana janta tesiat kamala sakit ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana Nabi neken ulun wafud garam ngan sukren malaikat ba yoban gedengan Nabi rap wafud bandum meret-reti joh imata di Abu Bakar neken lirijang hati kalekang kamonyo dumna mesehana le ya Rasulullah kagadah tua dum asodonya denganyan bandum baca selawat Nabi nawafun malaikat ba nyawang baru kung janjongan Nabi lidah yang suci nahai ummati lepas tad sayang Nabi ke umat menyata ingat taruh imata cukup tad sayang ngan cukup gasih gebela abe umat di Nabi watana tarik nyawang di Nabi
menyalagenya sakit tersukret malun berjud bena birasa dum malaikat netren ubumo Nabi getanya na pemulia Nabi kawafut pang oleh alam Rasul pilihan anterum donya Warih dan sahabat teroi mata Intan permata dalam donya Halipat ngadu halipat pegah Ya Rasulullah kana jabungka Ya gahna balot Ya Rasulullah tamang Fatimah na cumba dada bedah Aisyah na cumba tala Safiyah ni keneng bandua temaha fesah ubun Maimunah necom gelunyung dua di Juwairiyah necom bagaki Hindun di pipi antara mata Hasan ngan Husain bandua cucu nesampuh muka jaro janjongan oleh nyan bandum nekalan-kalan baru nepeboh gapeh di muka yang peilei Salman Farisi yang bagaki di Abu Bakar ban selesa peija kafan yang boh bebewan Ali Murtada Nabi kawafut netinggai donya sempurna agama petunjuk Nabi yang nana tinggai ke bandum umat Quran sunnati li Nabi Muhammad Allah sakin Nabi sang bungong kembe hana janta tesian kamala sakin ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana sakin ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana Poma dengan ayah Dele dengan gure Ureng nyan bale Mebet
beta deden menyana salah meatalake pemiyup oleh tercium batuon poma mengandung lepas tersusah lem re'ah tanggung derita sakit lam tubuh sampo lam tulung katro bulan metarung nyawang bahasa boh jamo poma melit-lit bahasa boh pijit poma menjaga hana prewate poma gepapa mulai mira sampo dewasa guna diaya ingat rakan lun tanggung nafkah lam rumah tangga gejah harkat di rumah getren meuntung-untung bagi jamita hujan ngan badai lam ura tutung ladom metarung ngan bakad raya demi beena kebersi are batu boh lape hana gekira orang peturi dunia akhirat gore hai sahabat yang tak menjasa orang perabah halengan harem han tabileng jasa rayatan orang pehijau tanya alihba orang perona tanya membaca yang peblud mata tanya menghitung yang pedeh bandum dunia akhirat beta mereka anak metua begata papa si umum masa oleh sembahyang jeda-jeti buate sambil melake berampun dosa Allah poma dengan ayah deleh dengan gure orang nyan balik mebeta dedet menyana salah meatalake pemiyup oleh tajum batuot menyana salah meatalake pemiyup oleh tajum batuot. Subhanallah
walhamdulillah anu metua balah guna ma anu metua balah guna ma nyoman tanghudep ta tuntung hati bohati menyohanali tak kirim doa menyohanali jaba pusara lepah tak sosa wate makan dong dari bulan fon hingga keluar ban lahesinya newangan necom neikat ayon nedodagata poma mepanton peayon gata bepet ngan kulit bermangat aso menan kebago hai ado pomane doda gasi mesampo nebi kegata oh suum aso gata kasakit ubat nepejet dengan imata kesakit makin nehirohana lepah tak sayang pomagetanyo malam ngan ura tanyo nejaga basaboh jamo poma melet-let basine pijet poma nejaga basine pijet nejaga gata oh kadewasa nama kaharom kedeh ugampong benata gisa kedeh ugampong mebeta lupa kejasa poma wahirakan lon adolon han itabohyum mehaila goina han itabohyum dengan rupiah kembang bungang pi wate ujun tren kembang mesusun indah
lagoina kemang mesusun indah lagoina han guna takli talake ampun taranggong lepah pomatren dalam pusara pomage usung dalam kurenda doa di poma cukup berkat hudib selamat terus akhir masa hudib selamat berkat terus akhir masa oh uraduda gata getempat oleh hadarat dalam syuruga gata getempat dalam syuruga wahai adolun yang tadlun sayang begat petimang jaga hati begat petimang jaga hati nyoman tanghudip tatuntung hati bohati menyohanale hanale tak kirim doa menyohanale hanale jabak pusara ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji عرفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عرفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عرفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عرفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن
تئد فينا أخا الوهن نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ولنا المعلى وخيف منا فلمن هذا وكوني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Jangan sia-siakan umur terus berlalu. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Tak akan masa itu jangan diharap lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri. Tak akan masa itu jangan diharap lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri. Walau akan menjerit terasa petang dan pagi, tak ada orang membantu selain amal sendiri. Jangan sia-siakan
umur terus berlalu, jangan sia-siakan. Umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu, di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu, di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Walaupun banyak harta yang engkau miliki, bahagia dunia akhirat takkan engkau dapati. Walaupun banyak harta yang engkau miliki, bahagia dunia akhirat takkan engkau dapati. Hanya ilmu dan amal serta hati yang suci, pangkal kebahagiaan di suatu masa nanti. Hanya ilmu dan amal serta hati yang suci, pangkal kebahagiaan di suatu masa nanti. Jangan sia-siakan umur terus berlalu, jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu, di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu, di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala al-habibi Nabi Muhammad afdali rasul. Sallallahu ala al-habibi Nabi Muhammad afdali rasul. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli wa
وسلم يا ربي على النبي سيدنا صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين terpuja kepada Allah Salat ke Rasulullah Lam hati mebetua La ilaha illallah Lam hati mebetua La ilaha illallah Terhudip dengan cahaya Nabi Termati dengan janji Allah Lam hati bernasabi La ilaha illallah Lam hati bernasabi La ilaha illallah La ilaha illallah Bermetua berbahagia Panjang umur rezeki mudah Allah Allah besagai lupa Panjang umur rezeki mudah Allah Allah besagai lupa Terhudip dengan cahaya Nabi Termati dengan janji Allah Lam hati bernasabi La ilaha illallah Lam hati bernasabi La ilaha illallah La ilaha illallah Kalimat taibah berkaitan mati Urat tutung bate bekah Hancur darah lam jantung hati Urat tutung bate bekah Hancur darah lam jantung hati Terhudip dengan cahaya Nabi Termati dengan janji Allah Lam hati bernasabi La ilaha illallah Lam hati bernasabi La ilaha illallah La ilaha illallah Nabiullah kana wafat Lepas Nabi wabah Tuhan Tinggal Al-Quran dengan selawat Lepas Nabi wabah Tuhan Tinggal Al-Quran dengan selawat Terpuja kepada Allah Salat ke Rasulullah Lam hati mebetua La ilaha illallah Lam hati bernasabi La ilaha illallah 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 La ilaha illallah
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المتهمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتهمين يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى كرمي يا ربي بالمصطفى أمن تذكر جيران به السلام مزت دمعا جرى من مقلة بدمي أمن تذكر جيران به السلام مزت دمعا جرى من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أم حبة الريح من تلقاء كاظمة وأمض البرق في الظلماء من إضم أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأمض البرق في الظلماء من إضم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما دهرا على حبيبي على فوق العلا وسرى مولاي صل وسلم دائما
Bandum Nabi bertaturi wahai taulan dua limang yang tersebut dalam Quran. Pertama fun wahai kaum Nabi Adam, yang keintu wahai tengku bandum insan. Yang kedua hai saudara Nabi Idris, lam syurga dalam mata netop iblis. Le Nabi Nuh masa pupen pegat kapai, gepeding kenan bala tentera jineh bekai. Put Nabi Hud limang Saleh nan Ibrahim, yang tan murah ngan sejahtera perangoi halim. 7 Nabi Lut, 8 Ishak ngan Ismail, Yuhdi mina suruh Rabbi kerben nasi. 10 Harun, 11 Musa an Imran, Bukit Tursina droneh marid dengan Tuhan. 12 Daud, lemah lembut mangat hadsu, Iyang ilih hanjadeh le tedang laju. Temang keleblah ulun pegah Zulkifli, Nabi Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi. Nabi Ilyas karunia Allah hudib jina. 16 Yusuf bulan pengeh tadsam lakau. Tajrah rupa Nabi Yusuf haibah hati, Ungo Zulaikha perumah raja nangrau Mesir. 17 Su'aib Ummu Kadrib seput mata, yang jotungkat kemuajizat Nabi Musa. Ke-18 ulun pegah Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya. 22 ulun pegah Nabi Yakub, 20 Nabi Yunus lamprut engkut. 20 pet ulun sebut Nabi Isa, hana ayah karunia Allah Tuhan Esa. 25 fam berkenang wahai rakan, Nabi Muhammad pangulai Rasul kesudahan. Bandum Rasul 25 haibah hati, ja merena bedah jina bela loli. Ja merena ba ulama beli lala, gada babang ura malam telah duda. Ja merena ba ulama beli lala, gada babang ura malam telah duda. Ibadallah rijalallah, aghisuna li ajlillah. Ibadallah rijalallah, aghisuna li ajlillah. Wa kunu aunana lillah, asanahda bifadlillah. Wa kunu aunana lillah, asanahda bifadlillah.
وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويصفو وقتنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور
الحق أولانا شفيع الخلق عند الله صلاة الله